Iako je rok za završetak radova u muzeju bio 25. septembar, produžen je zbog atipične krovne konstrukcije i kompleksnih radova na zameni krova, objasnila je nedavno za našu televiziju Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Radovi bi trebalo da budu kompletno završeni do kraja iduće nedelje, kaže Saša Jovanović, direktor ove ustanove kulture. Ono što izvođač radova prenosi meni kao direktoru da što se tiče kvaliteta radova da je sve u redu i nadamo se da će u najskorije vreme da muzej zablista sa novim krovom i novim sjajem, pošto trenutno radimo i sređivanje unutrašnjosti muzeja koje isto nije, neke stvari već 30 i više godina nisu pomerene. Tu pre svega mislim na zaštitu poda, drvenih stvari i krećenje, krpljenje. Zgrada muzeja Ponišavlja stara je više od jednog veka. Nekadašnja kuća Hristića podignuta je pre 169 godina, a krov je sada prvi put promenjen. Radovi se finansiraju sredstvima koje je muzej dobio na konkursu Ministarstva kulture i iz gradskog budžeta, a deo sredstava obezbedila je i sama ustanova. Ministarstvo je odobrilo 4 miliona dinara, a lokalna samouprava 120.000 dinara. Ozbiljne rekonstrukcije, kako se sad razgovarao sa direktorom i odgovornim izvođačima, nije bilo decenijama, a ako uzmete u obzir da je krov, odnosno da je crep star 100 godina, izgleda da takve rekonstrukcije krova nije bilo od početka, odnosno od završetka izgradnje same kuće. Mi želimo da uputimo poruku da se brinemo o kulturnom nasleđu, o kulturi. Nadam se da ćemo uspjeti sledeće godine da smognemo snage da vršimo nadogradnju muzejskog prostora, jer bi želeli zaista da zaposlene koji sticajem okolnosti, sticajem prilike zbog nedostatka administrativnih i poslovnih prostora borave delimično u muzeju iselimo i da im pružimo jedan pristojni i konforniji rad. Po završetku radova neće više biti bojazni zbog prokišnjavanja. Projekat sanacije krova radio je Niški zavod koji obavlja i nadzor nad radovima. Izvođač radova je firma Forma Antika iz Niša.